Tromir thlani som pani tholeni kan lo thleng vele ta a khovel thuthar thil thleng langsar te kan han lor vele dona tunruma hi chuan India lam news kan han puang tam deuh hlek dona India hi geopolitically le geographically na omna hmun hi mun poimo tak ani na chin hi om khovel hmun lai li chuti rol chuan aram thenom Pakistan le China hei hi nuclear ral thuam nei in ngei le thoho na thatak nei an ni sia India tan po hian mitlebeng chirenga anga yani Pakistan le China ain do pui ve to Pakistan nen phei chuanin tuk zan than nei lo ti hial khop turin ram ria hian helpol manga chet na Pakistan hin kalpui de orang thina history kan thlir chuan Pakistan na tanga helpol India ram ron lut ten India ram chunga har satna poira phlak tak tak an khoi engemaw za tom to ni kha tun hai mai apo chu tiang thil te po chu thlenga kha sangha zakwa somko bor chawa somko pathum Mumbai bompuak ti te parliament hial an ron beya tu tiang chuanin Jammu and Kashmir CRPF convoy te an lambun boka tin heta Manipur lama sipai lambun na lian tak tak te po an thlenga kha thil thlenga wangkhan India chuan Pakistan ram chunga helpolin kulte bein malak na lian tak tak alo kalpui ve to boka operation lotling tak tak Indian special force ten an local pui ve fo to bokani chutiang chu nia Pakistan hian helpol a khoya chu a helpol a chu India ti buainan a mang thina ni ti hi India rin dan le India ngai dan hani burmai ni nikum loka Jammu and Kashmir Pahalgam buaina kha kan la hre ome khang te po khara phlak takania Jammu and Kashmir Pahalgam su khwalzin mi te India ram chung le rampo na tranga khwalzin mi te nan tlo na sa train khop maya amuna moi mai boka April ni somni panni ania sanela somni panga April ni somni panni ania dan pa ngai te in ni chuak chu amoi veo mai July mun chu tourist te jinvei wana tan boruak athiangin jinmi te hi phlemaya chuminia chuanin khwaljin mi tam tak helai Pahalgam sa hian an luta India ram chunga tangin khwaljin tam tak local tourist engamaza tanom bokani chutiang chuan Pakistan na tanga ron kal helpol te silai nen an ron cheta thut maya mi an pong ka chiam maya mi somni paruk zet an ka phlum ani kha Pakistan ramrika na India ram chunga poi khoina chuan lian thamber pol atling hial ani kha India angoya ache don lovani yang ti kha mitam tak ngai tu na ani manani amaro chu India kha angoi satle lovani ruam manna mumal zo ka siama chet phut hi India ti dana ni lemlo uluk takin fum fe takin arela angai towa operation lian tak kalpui don se angong tur zong te India chona chut lok veka chutiang chon malak na ro thap tak mai operation sindur chu akalpui ta ne kha hei hun lai khan kan puang na sa khop maya kan lo revek to te ponarin omma ro chu hei acham haron her chuak le ta a Pakistan chuanin India vonan ron mang Tlat maya aram te zok le ngalin India haron vodur maya Pakistan Defense Minister Asim Munir chuan he cham operation sindur cham haron thlen hian India a cheni chuan India hian chet lak na emo Pakistan ta na himlo thila ti ni chuan Pakistan na tangin chanlet na tak atok don ti in haron vau ani April ni somni pahnia thil thleng kha May an kai chawa India langoya khovelin an thlir thupa engtin nge India che dona che dingam don lewem niang ti te ngai dan tam tak kha omani May ni sari aron her chuaka India fighter jet rual han thlok chuaka missile asur ngala drone tenen Pakistan opchunga Jaise Mohammed le laskere taiba mun ma te Azad Kashmir mi chu anhan suwa sam ta tak maya helpol kha India khana beyani helpol beyati lo chuanin Pakistan chuan aram chung beya ngai ngala chutiang chuan helpol achan ani bermayang chu Pakistan chuan India chet na chu achang let ngalani fighter jet an tir chuaka missile an tir chuak boka drone tam tak India laman ron kap boka amai ro chu India ral thuam te kha athat zia fin fe in khami kum khan khami tum khan a thleng tlat mai om tlat mai India ina ama siam ve nge
Akas missile defense system te chu tangkai rep khop maya Pakistan drone le missile tam takan lo kap thlanga ungo mai ani India in Azad Kashmir alaskere taiba le mo Jaishe Mohammed mun ma han bom ul maya me ni sari zan chuan Pakistan atangin chan let na haum ve ngala Jammu lama mortar cell arun kap phei khual puak dur maya Punch district ate civil mi han thingal pang mai drone rual Pakistan chuan ron tira nuclear al thuam nei ram pan ni te chuan in do chop chil chuni tareng mai me ni som a her chuaka Pakistan chuan missile mangin beipuya thlakani tin India chuan apua Indian Air Base a Pakistan chuan in missile beini missile ron kapani tin chungjinga chuan Sirsa Air Base te Pakistan chuan India hianin Pakistan Air Base tam tak an beini tin apulet ve boka in pulet na kha alian khop mai rampan hi media te chuan an ram chan thazok angin an puang ve bokani Pakistan Air Base India na Beijing a hian Nur Khan Air Base te Rafiki Air Base te Murid Air Base te India chuan a kap nia soi ani bok India in Operation Sindoor kalpui la in Pakistan chuan Operation Bunyan Marsus a kalpui ve boka chutiang chuan in dona chuan tran chuni tareng mai sipai mun anin beisak tona civil mun ma Jammu and Kashmir civil mun te Pakistan chuan ron thurbing boka Udhampur Air Base Pathankot Air Base le Adampur Air Base te India ram chunga mi te Pakistan chuan an ron target bokani nili chung zet in dona kala nili hnuwa chuan ram pani te hian in ka hai an puang ta a DGMO Director General of Military Operation malak na in ka hai kha me ni som sang ni som ni panga khanan kalpui ani khatiang kha thil thlen dan ania hei tuna hianin nichena kan soita gang khan Pakistan Army Chief Asim Munir chuanin India haron dur maya he in beina cham haron thlen lai hian India hian Pakistan lama har satna chutenga mis adventure thila kalpui ani chuan ana thayang berin kan changlet ngal don ani tin ron vau aram te zo khen ron vau khar mai le ngala India ero ngoi ri ne soi ani amai ro chu Asim Muniran hetiang thu India laka achak chuawoi khatna ni lova hepa hi chuan in India vau hi ati dan than reng ni te po hian langani nikum December thla po khanin Chief of Defence Force appoint ani limin India khana taken lo vo to le ngal India khana taken lo vo to bokani Asim Munir chuan India hian Pakistan ram chunga in ka hai bo che in chet lakna kalpui fo ni na soya chuteng chuan in ani na taka chuan in Pakistan lam hian operation Sindoor zo khan drone mangin India ram chunga India van bo ruak anon thlok lut ne soi hania maro chuan thlok lut le ngal thuaya chutiang chuan in Pakistan lam jok hianin Indian ron chei jok ni khana lang ani Asim Munir hian athu soya chuan in Pakistan chuan in India ram chunga target som ni paruk kan kap chhia ti khana soya he ram panhi te hian an chan thatna turan soi kan ti thin kha tuna hian India kan tran don bik chuang lova media sang te international media sang te puan dan hi ti hian kan han puang chhuak ani maya India khan Pakistan thlona thanem takan ka thlak thu po khan puanga Pakistan po hian India thlona ka thlak an nei nual bokani amai ro chu azat tak hi hriat thei alani lo cheu mai hei kum khat zedan kalta ania news rang source rang te hi chuan an tar lang na chungin zep chin om lo thei lovani hei hi khovel mit muan mual pholo na turin an thup angai na chin po om ve boko me India and Pakistan ram op chung Kashmir huam chung alaskere te bale Jaishe Mohammed mun ma han be khan nikum me ni sare be puan thla khan helpol terrorist zabor veljet anthi ne soi ani khami phubala nan khan Pakistan khan be pu thlang na ron kalpui ta ani kha o tun na ya India defense lama thu thar thungai nom tak a om chho mol maya kan puang matlhon lovin hypersonic missile technology a khovel in plan siak meka Russia Ukraine kumli zet indona hian khovel ina avoi khatna ta na mel riat indona hypersonic avoi khatna ta na man kha ani Russia jon Ukraine hypersonic missile mang hei hi khovel chanjina avoi khatna ania Russia an chungnung vio maya hypersonic lama China inandota US
chutiang chu ni US hi chuan in indona ala hmang lem lovani chutiang chu ni lai chuan in India po hian hypersonic missile nei tur hian chak takin ma ala meka mani khan hypersonic phur thei glide vehicle kha India khan hlotling takin ate sa Javani hypersonic glide vehicle ti ania hi India tan chuan in mason na ro pui takani Defense Research and Development Organization ho buaipui le siam chua ani nge a chutiang chuan in Russia China United States dota India chuan hlangkai chove don ta ani Davani hi February sanele somni panga khan DRDO chuan an ron pho chuak to a he model hi Vijayan by Vau exhibition a khan Hyderabad a khan pho chua lo ni to a seizong hi metar ni le achan ve vel ania speed apo darkar khata mek panga aya chaka thlok thei tur ani nge ani kha he system hi mek panga atanga mek paruk bor vela thlok thei tur ni in chu darkar khata km sang ruk zania atanga sang sari zali in kar vel ti na ni intercontinental class range hi sang ruk atanga km sing khat bor vel ani boka Davani hian India ina ICBM anei intercontinental ballistic missile Agni 5 anei ai khan athlok hla thei turangai ani boka Asia Europe le North America tepo a target thei don yangai ani bokani engine lai hi mani khan India chon an test to boka hei hianin degree Celsius sang ni atanga sang thum vel sa tuar thei turani dona athlo chak ema wang hian engine hi asathiana sa mai ni lovin thir satlia po tuiral thei khopang hialanga I thinania chuwang chuanin chutiang khopasa tuar thei tur engine chu India khan hlotling takin lo test to boka second sang khat le zani borvel jet kha test ani nge ultra high temperature ceramic composite seal manga thuam chutiang dol zo tur chu man hania hei hi hlotling thokhat viau nia soi ani China hianin hypersonic missile hi alo deploy nual to thunga China ero India ai chuan an chungnung deu hypersonic biga phei chuan Hey, GF ti te DF-17 glide vehicle ti te Russia na avant-garde hypersonic missile anay ang deu China hian DF-17 ang hian nei boka tin China hianin HQ-19 hi tuna hian a chop chuak chole mekani India hian missile lama hian theina sang takanaya Agni 5 thleng hlotling takates le deploy theya chop chua hiani towa Agni 6 tuna hian test thei tura chop chuale mek ne soyani boka Agni first series kha sang hazuko samret pakwa India chuan tesin anua brahmos kha test lea kha brahmos te phei kha chu mani khan kantar lang towa brahmos hi cruise missile a chuan khovel ina anei thatber pol ne soi hial hani kha nichina kan soi nili chung indo nikuma India Pakistan in kar nili chung indawa khan India khan brahmos missile lotling takina mang ne soyania Achadzia kha Sindur operation akan India chuan alantir ani mani khan India chuan in MIRV atest to boka hei hi India tan chuan in mason na ro pui tak pakhatani MIRV ti kha hrelo kan lo mai thaya multiple independently targeted re-entry vehicle tina hania omzia bera chuan missile kap chhong thei missile note phur thei tin soila kan ra thiamemo ballistic missile an kap chuaka emo hypersonic missile te polo ni sela warhead an vua hianin thui tak chu missile chuan thlok chuaka a warhead chu an chuaka a body train an thlok chuaka chuta chuanin warhead atang chuan missile danga in kap chuak chhong le theini kha missile a khan target rang bei thei tur a thlok chuak dar le thei tina ani bermai chu a thatna big mania a rualin target tam takan bei thei don tina ni bermai tin glide vehicle at phei hi chuanin missile thui tok men thloka chutarang chuan a warhead atang an thlok chuak chhong le a range kha a thui ta big mai ani hetiang deuh hianin Ukraine hian Russia ram chung thuk taka drone be puan thlak thei ne soi hello ni to a drone an ka chua kha chutarang chuanin a thlen thei phak ba ka tangin a phur drone dang khan thlok chuak le a chuan range thui zo ka nei chutiang ani chuan Russia nom ril zo ka Ukraine khanin drone be pui thlak thei ti na hani MIRV technology hi Russia hian a kal pui to China ina naya US ina naya tuna hin India chuan nei vele don ta hani
hepo hi thui tak soi tham mani ama amai ro chu ral thuam lam gorngor chu lo ni nom pal ve thaya khati china khan India lam thu thar le defense news te chu han ni ta sela atop nan gulf lam kan han rut kwal le anga hei tunlai boruak lian tak om me kania han puan lawatan chuna ui om nizana mapo boruak thar lian tak tak a thleng le me kani kha nimin tlai lama kan puan ta kang khan US le Iran inkara boruak tang tak om me kania US in do ti top na tur point som panga aduan Pakistan kaltlanga Iran hena a thelu kha Pakistan khan kan ngai tu don an tiama ro chu ngai tu anan hun an du rei vio maya Pakistan khan ngoi wang maya kar khadone manhuwa an chan na Pakistan hena an thona chu US rotna point som panga an pom thei lo thu te US chuna phut tamlu tukani ti te hania Donald Trump halom lo vio mai counter offer Iran ina ron thona chu Trump chon pom thei lo hul huala ni ate chutianga ni taksia chon ngian mabak ta niang le ti chu ral thuam manga in chan ton chon mabak ani mai lo mi ti chu maidan lian takani chhota boka Donald Trump chuan in he thu kan bot seila thleng hi chuan in US chuan in Project Freedom akal pui chhun zom don ati Project Freedom kha enge kan news te ngai thlar kanum ta gen han soile lokila Project Freedom chu Donald Trump an operation akal pui na mingkha nia chu Hormuz Strait hi khovel sum don na tui pui kong zalian tak ani wangin turam longpo zalian le him takin an kaltlang turani chu wangin keni pon kan longte he straight a hen kan kaltlang tir don tia chu tianga malak na project ming chu hania Iran lam lain hei hi kan tui pui ania kan thu nei na hnuaya omani kan phalna lo chuan englong ma an kaltlang turani lo kal luyan omani chuan kan beidon kan kap don an tia mania Project Freedom US ina karmasa thotan nia Project Freedom kaltran pui lai khan Iran khan missile pani mangin an kap ngalan ni kha boro ka tanghal vio mai renga amaro chu boro kha vung tel don moti line in biak na lam khan hoita apoin som panga US khan an duang chuak le a Pakistan kaltlangin Iran hena thelu ta khani a katiang khania kha thil in biak na laman hoile ta ka wang khan Project Freedom po kha US khan an pause ri a Trump khan an cholsan leilok tira chu wangin tuna hian Pakistan counter offer hi kan pom thei chi ni lo ve pom thei chi je jang ni lo ti in Project Freedom chu kalpui tum le ta ni a kalpui tak ani le vai chuanin Iran hena beile ngei don kan ti to kha US na chang let bokanga indo puang ang o tiangai lo hei hi indo puan ang tuk hani don ani Iran chuan thu chuan na ya US ina point som panga indo ti top na turan ro mana chu thil pom thei lo an dimana ni ti in Iran chuan an soi omje bera chuanin nuclear chungchang kha US thu Iran hian zom matum lo burti na hani deu bermai thil pom thei lo an dimana ni ti in Iran chuan US an pu pom thei lo an ti ber hi nuclear enriched uranium chungchang kha ni deu ber hian langa Iran chuan nuclear ral thoma nei turani lawa boipui turani lawa tin uranium enriched uranium thletfim kg zalibor velal nei anga ngai hi ati top turania ati ri ral turani at nei chhun jom to turani lo ti te tin anhuaya helpola khoi Hezbollah an niemo Hamas an niemo Yemen Houthi an niemo Iraq lama Islamic resistance an niemo chung ho ral thuam le sum hanga apuina zong Iran hian ati top turani ti te chu wangin Project Freedom US President Donald Trump hena kalpui le ani nga chuan in dona lian jok hi a hnai kwar mai kan soi fo kha a thleng dik lawang ti hi tuma nan soi theilo ani Israel Hezbollah Buaina hila lian tham khop mai ni janlama point baina lian tak a chuak ka mara chu kan puang zo seng lo han ni phot mai se tun rum chu ka ti chena kan du to kanga thian zara kan da mani chuan voin tlai lama ni janlama thil thleng langsar tuna kan puan man tak lo te borok lian tak tele le thu thar berber te ngai thla kan tum le anga he channel kaltlang hian in lo